Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapauluan, disgrasyada. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Darasan tayo rubuat mo tilugan. Mapantay di mansyon da Doña Sedes nga amiga ni mama. Kasaritak ti katulong da. Ti katulong ni Doña Sedes ti sumaruno asiko gamser? Mangki ko. Ay, anya ti imbagakon? Ay, sorry sir. Awan ngamin ni Giselle. Ita, ti katulong ni Doña Sedes ti sapulam. Kaya't ko nga rot akasarita ti katulong da. Kaya't ko amaamuan ti address ni Giselle. Mawatam? Kaya't mo asawan. Isublim ni Giselle ditoy, sir. Rumbang asong batak ti naramit ko kantuana. Kasano ni madam, sir? Sigurado adi na anugutan dayta. Biyag ko da itoy. Uray di na kayat. Kan may sa adan ni mama iti Amerika. Kumusta tinapanam, sir? At da ka din nasaya at nagbanagan na. Uwan manang. Inted na ti address na. Mapan kami to kani Manong Kiko. Ay, nasaya at ngarud no kasta, sir. Ay, kaasimot ni Giselle, no aganak nga awan ama ti anak na. Uwan nga rod. Ngam inakpay kita ti masapol di factory. Sakbay abiro kak ni Giselle. Ay na, maragsakan ak para kada kayo kan ni Giselle, sir. Ay ngam, kasanungay ni mamam. Ti pakaragsakak ti kita. Saan kat ati mandar na? Timurad kamutan, sir. Karbangak dati manang. Aday pilpilit na kanyak a babae. Ang nakilib-in iti sa bali. Ay, may mayat matlaang. No si kaamis mo timang pili iti asawaam, sir. Alam amin amureng ko ijay silid. Yak masangot ang laba. Imbagkan ka, tagmalmalam ka dito'y balay. Awan trabahom. Wan manang, laba ang amin amurang. Nagalaskat akitaan ti masikugan. Api ngamin nagpasikog ka. No di ka katdanga. Saan ka di ngayon bagak asaan ko ang nagayatan manang? Saan nga taarason mo laang dayt na? Amangan no adda asawa tinang sikugan ka, iso abinaybayan na kan. Awan marami idak no di nakpatyan manang. Ngam ibagbagak tipod no. Oho, amo pa yan ngay. Aminan ayat agtatakaw nga iso kat nagtakaw. Ngam pod no ti ibagbagak manang. Apay ka di anak karupangat kasi mangpot lakay. Idilim mabasak ijay tiyangay. Nangagko ti panangkat katawa dagiti tattao kanyak. Ha? Apay ko ba katawaan da ka? Gapo tamasikog kano ti anak ko nga awan asawa na. Ay, day tantumot ngamin nga anak mo. Nagpasikog kit din. Saan aya nga imbaga na adi na nagayatan tinapasamak? No saan mo kumangamin a pinalubusan? Adayo ang napasamak ti kasjay. Ay, may sakamit. Diyak matam mo nga dama di ang mapasamak kenkwana. No kumangamin nagtungpal kayo idi kanyak. Naliklikan kumatikas jay. Saan abali? Tainton makaanak. Ituloy ng tumatlaang ti panagadal na. Umdas mo't nga tan tinaurnom na. Nanang, kidawag ko mga inton makaanakak. Awiran niyo kumati anak ko tay tuloy ko ti agadal. Anya pa'y nga, inudikas na ti mapasamak anak ko. Ay, manayunan manen adi na oras ti trabaho. Agawir iti ubeng kan ti trabaho dito'y balay. Anya nga rod ngay anak ko. Alangan mo't asaan nga awiran ti agbalin aka anakam. Imbag kumamot no adda asawa ti akin anak. Saan asika ti pagawirak manang? Ngam ti mo padpadasan nga iruruman ti anak ko. Tasyak ti makalaban mo. Ni, tatimangsit ti disgrasyada. Agyaman ka ta saan asika ti nakapasamakan ti napasamak kanya. Sa anak adang nga akaskan ka, tapno mapasamak day ta kanya. Guston, sumardeng kayon. Awan tinasaya at apagturungan day ta asaritaan nyo. Day ta disgrasyada ti pagtalnaan nyo nanang, mangibabaing.
Apay akaguradak datatangken manang nanang. Ano sa mon anak ko? Talaga kasta. Takastakot nga ron tinapasamakan ka. Jak nagayat ang tinapasamak kanyak nanang. Amok day ta anak ko. Ang madamag kumanlaang. Asino ka di tinangaramid ken ka iti kasta? Ti anak ti amok nanang. Nabartak idi. Isuan na aramid na ti kasjay. Mamartak ka di day alalaki. Saan mat nanang? Ngam idi saanan ang nabartak. Namin ado adi maawat iti pamakawan. Nagparparintumang pa iti sangok. Kat, pinakawan mo ka di. Saan ko nga imparupakan ko na pinakawan ko nanang? Mata pobre ti inana. Kasta gayam. Narigat nga agpaisun umaminsan ti makirelasyon iti anak ti mata pobre. Iso asaan ko nga impadlaw ka ni Jobert a pinakawan ko, nanang. Hello, Mama. Kumusta kayo dita? Kaawit ko ba di pod ospital, iho? Di mo baybay ang tinegosyo dita. Sikan, di makam mo. Apay, Mama. Anyat na pasamakan ka. Na-stroke kag, iho. At dapay nasarakan ti doktor sa bali ang sakit ko. Cancer ka, no? Anya? Mama, agpaimbag ka nga rod. Panaglit na kat saan ang agpayag. Ay, kaya't kundi agina na. Nasakit unay day ti cancer ko. Di ka agsaw iti kasta, Mama. May mayatan nga ginanak. Ngam ti agi tortur iti tinasakit. O sige, umayak to dita, Mama. Day tapay negosyo ti asikaso ang iho. Kukam day ta, iso asaan mo abaybayan. Ala, kastan iho, bye. Sarong karak tumit lang ijay ni Mama. Ada kanser ni Madam Kunam? Sir? Uwan ka naman na. Nakaroon san ti marikrik na na, takayat napayan ti agina na. Ay, kaasimot nga rod. Ani Madam no kasta. Idi pa yung adda marikrik na na. Ngam di na yung kan kano. Iso ti may sana panan na iji Amerika. Ay, napnapan mo't idi iti gayom na a doktor. Ang napanday iji a doktor na iji Amerika. Kasla kasta tinangag ko nga imbaga idi ni Madam. Kaasi ni Mama. Kaya't nakanupayin at talaga ti agina na. Ay, kasta samot ti marigatan nga agiturtured iti sakit, sir. Kayat dan ti agina na. Kunak ama panak ijay. Nangim ko na namit ajak pampanawan ti factory. Giselle, utangak man di kwartam tapag negosyo. Pagadal ko tinakay sangratan day dya kwarta manang. Sana pag negosyo. Amang ano saan pa ngagbalegi. Apay ko maasaan ngagbaligi ngay. Indulin min kanina ng ijabang ko. Saan ko maama-withdraw aging gaajak agadal manang. Ijay bangko maturog ti kwarta. Ngam no pag negosyo, umado. Ijay bang ko, safety kwarta manang. Ngam no mairwar, di mo amo na niya pa iti pa kay gastusan na. Pag negosyo nga rod, saan ko abasta gastusan? Nabaybayag ka nga agtrab-trabaho, apay adi ka nakaurnong iti pag negosyo. Ikondisyon mo ti lugan, Kiko. Adayo ti papanantayin tong bigat. Ha? Papananta ka di, sir. Intay di lugar da Giselle. Anya? Apay ang mapantay di lugar da something. Jak kayat nga awagam iti something ni Giselle. Ah? Isunto ti amom numasawa. Asawaham ni Giselle, sir. Nakaskas daw aya. Ay ayatak ni Giselle. Nagpintas. Kaya nagsingkwet. Ay, sabagay. Nuki napintas. Awan makunak. Tanapintas mat at talaga. Numat kinasingpait. Nasingpat at talaga. Ala, agsagana ka. Agbiyahe tayong tong bigat. Adamot nagsar
deng alugan iti batog ti tiyangge. Siripag man iti tawa. Ha? Adda dim saag anak gwapo a lalaki. Ni, nagdamag samat, kaintududa dito'y. Asino nga taday jay nagtar a lalaki? Ha? Umay samat dito'y. Ay, agpapinta saktap no mapansin nak. Ay, ayan tay lipstick kan pulpos kon. Darasag, sakbay ang makadanan dito'y. Nay. Apay ang matartaranta ka na pandita sango ti dakkel asarming anak ko. Di kay tumagarin nanang. Adda umay asang hilik. Agpapintasak. Apo! Po! Asino nga taday ta? Umayak man ako! Ay, mabitlaan tay nakitaan no asinaw. Asino kayo ka di, sir? Anya ti masapulyo? Anya ka di day jay, sir? Ay no, nagtarkit din na lalaki. Dito'y ka diti balay da, Giselle? Giselle? Apay ka din ni Giselle. Anya ti masapulyo kan kuana. Kaya't ko makasarita dagiti dadakkel na, miss. Siyak ti inana, sir. Apay ka di. Umunag kayo. Tadito'y tayo unag nga agsasarita. Agyaman nak, nana. Anya ka diti pagsaritaan tayo, sir. Siyak ni Jobert, nana. Apay adyak makita ni Giselle. Kailiw ko unay. Ay, mabiitlaan tapok kawak ti tatawa. Aglablaba nga men di talikod ti balay. Mabiitlaan, sir. Giselle! Umay ka man, anak ko! Adda sa nga ilim! Tatang, adda din ang sikog ni Giselle. Adda ije balay. Ay, ayan tay sumilap abunang kaw. Ay, Apay, dangran nyo, tatang. Ah. Ay na, nagdaar a lalaki. Kan adda nagpinta sa kotse na. apay nga imay dito'y balay, ha? Umay nan samat isarsarak ti karadkad na. Nagdaar, tatang. Nataar kalaan nataar. Kadno ginundawayan na ti kapsat mau. Ay, siyakla ko mati adda kas jay kataar a boyfriend na. Ay, una yun, ayan. No agkam-kam maliday jay alalaki. Makita na. Ayan day jay alalaki, ha? Ayan na. Saan ka nga gar-aramid na kay? Iso nga imay, takailiw na kano ni Giselle. Kaya't na nga ikasar di anak ta. Kat iso day ta ti pagsasaritaan tayo. Imbaga na day ta. Puno ka din day ta. Mabalin apod no. Tano saan? Apay nga rod ang nagturod nga imay dito'y balay. Sinapsapol na pa ito'y balay tayo. Ay, saan lang nga agkam-kam maliday jay alalaki. Tama nga no saanan ang makasuble jay Manila. Ay, day talapudot ti ulom ti agado. Jay kit di pagsayaatan di anak mo ti panunutom. Pagkasarumkit di ida, nulakit na pudno day di alalaki kan ni Giselle. Naimbaga malam nyo, tata. Siyak ni Jobert. Ti anak ti amo ni Giselle iti Manila. Kaya't ko dumawat iti pamakawan iti naramid ko ti anak yaw. No sikat tinangid dadanas iti anak ko. Anya ita ti gagaram. Tapay nga imay ka. Kaya't ko kumaadawatan ti mamalubos yo. Ikasar ko kuman ni Giselle, tata. Sika, Giselle. Kaya't mo ka ding agkasar kayo iti daytoy alalaki. Iso ti ama ti sikog ko, tatang. Saan ka di arumbang agkasar kami? No kasta. Ay ayatam daytoy alalaki. Uwan, tatang. Sikabat lalaki. Ay ayatam kadimat laang ti anak ko. Uwan, tata. Iso kaya't ko ngagkasar kamin. Kaya't pagtutulagan tayo itan. No kaano ti panagkalay sa amin. Sige. Agyaman unay kada kayo, tata. Talagang asawa akong ti anak yo. Basta ikarem, adi mo paldaangan ti anak ko. Uwan, tatang. Ken pagadalak to pa ni Giselle. No kaya't na nga ituloy ti agadal.
Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.